Yung sige ko ngasi dis mai tawse noi number system ni matham tak thari edno ko CGL gi tier 1 question nei na re yam laira mi ko ado hoji na CPU gi nei na je heng na ma kamana secondary living gi nei na dinu ko asina CPU gi nei na je CGL gi nei na re CPU gi nei na re si heng na ma 10 plus 2 gi kamana secondary living na je question de dum ko ID SSC na lobe exam sing aina na nei habado syllabus sab mana bani ms ki ji ko question arai aru de khinan mane ba CGL na officer ni na kitang question level kitang wang ba khara hapsin ba amai tor sana mane ko yung question has the largest number of 4 digits that is exactly divisible by 17 ga 17 ga na 17 ga 36 ni na ba kari ma hai je 17 ga 36 ni an ba ya ba largest 4 digit number du kana no sum se option tick toro khot pe ba ko option tick ga ma hot kani so option tick hot kai tar no to du se 36 ni na ba thi du ni ba ko ji na tra 36 ni na ba di ga ma na 4 amasung 9 ni na du na tra adu mar hangi number sin largest so haire na tra kwai saw bu zu haire ba adu kwai saw bu zu haire ni na option pyramid me am do kwai saw ba adu de gi try to horo 36 ni na ba 9 ga 4 ni na ba gi check to ro di last two digit lu yen na tra ya dra sa sin ja dra e ka 92 dia bra ya is di 4 ni na dra 9 ni na bra di sing ti no lo ya dra adu da di ko si number oi ba 17 ni na ba am hai dra direct 17 ni la mu yemo 17 ni maji 17 sula phabani na koi din laksara ni koi na demo ko ai check tor ke kwai chaw number ga na no sida aso bona ma de hana ho dia de ba maram di yen ya ba ani yoro men khala je ba ko aso bo lawdu ni na aso da hana try to ho je ba na masa da hana try to ro ren khalo adu da answer man no khoji lu di tok tu ni ba aso bo di try to ho option ji question mun pa si 17 yen ya bring ko 17 5 is 85 1 2 le mane ko 129 la ni 17 7 जा 119 129 दगी 119 लाख कितार गदी तेल ले मोरे 10 दुगा 2 गदी 102 17 6 102 आई सोलाप ने को सो दो रिदो सोलाप फाब जे ने काने हे बदु नु उडनी ने इन थोइना को मेंटली होलगा सुमी को अदने डायरेक्ट ये लगी इंग जगे जारे अदना 9792 जे 17 ने यन यारे को असागी 36 ना दी यन यागरे सेक तोलो हिरम ने 17 ने लदी 17 5 जा 85 क्या लेमे से 12 लो 17 7 जा 119 क्या ले रहा है ते लाबा सी 2 जिगा 2 जी पुदरे को 76 जा 102 जी सबसा नि अंदर अदु दी ऑप्शन नंबर 20 तना सी याम कुइ रोय बे सियं कसी यानिंगे को से मे बी लोइ नरा दी सीपीयू जम थाजिलो को थबक त जीडी जंगदी असाइनमेंट फैदना को अंगो ngamba जीडी हानगेरा अमा ओइगेरा थबक सिलाउ थी दबना डिफरेंट लोइ ट्राई टॉक्स लो ऑफिसर ओइगेरा मोइगेरा को नेक्स्ट सी क्वेश्चन लगरी What is the smallest perfect square number which is completely divisible by 4, 6, 9, 12 and 15? Makoi myam jini yenda ba kai hano. Quite people numbers oi ba duga perfect square number oi ke dong ne hari. Pyramid sing perfect square oi bra sa 7 8 4 ji kana 28 square 8 4 1 jidi perfect square bra 29 square natro sidi 9 6 1 di 31 square ra Sini 30 square. Perfect square dinu oi basi. Perfect square dinu oi re adu makoi myam ji yen ja ba na tro adu try to ro. 9 yen ja ba 4 yen ja ba nium du pa 9 yen ja ba sa. 9 na ji yen ja 9 yen ja ba sa. Ni pang fo ga di try toy. Tram pan ya dre ko 9 yen ja si di. 9 yen ja bra. Ya de si di. 9 na ji yen ja ba hari min ko. Ya de. Si di ya bra. Option di ji ke tayar ba. Answer ji ra le tackle do dra. adu sina di khai phai adu na taba khota nana sina taba question design am sulairi mana hangbe ha kamaina question ji kaino makoi mari makoi kyan ama ani ahum mari makoi manga ne yen biya ba khai di pipa purpose ko number puthu ha mana trasa number du puthu ha bagi ne ba koina option check to budu ngari ji number du puthu o adu ga number du gi number ma sema di digit khara use omni dana di sing du gi samoin puthu ha ma di anka dum option check ya ga du option tick tadi kaman to ane smain pi reng khala je ko question on thoyeng khala je ba this thing sam to din da du na tro 8 ko 12 13 hare sidi option tick um yari bra sidi de ma yadra yari ba kamaina hai ba kun putok tu number 9 na jen ja ba na tro 9 yen ja ba number hai ba se ma gi this thing tisna ba da ke do ni hai ba ma
9 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯡ ꯁꯝ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯗꯤꯖꯤꯠꯁꯤꯡ ꯇꯤꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯦ 9 ꯌꯦꯟ ꯌꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ 9 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯕ ꯇꯥꯕ 9 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯆꯤꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯃ 9 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯕ ꯁꯤ 18 ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯖꯤꯜꯂꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗ ꯑꯟꯁꯥꯔꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯩꯗꯣꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ 9ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯎꯕꯩ ꯉꯝꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯪꯀꯁꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯣꯠꯇ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯨꯝꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯆꯤꯛ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇꯒꯤ ꯍꯣꯠꯄꯗꯨꯃ ꯍꯩꯇ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇ ꯍꯣꯠꯄꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯜꯂꯝꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯤ ꯍꯪꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯪꯁꯨ ꯍꯪꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯇꯥꯏꯞꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯝꯃꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯜꯁꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣ ꯑꯦꯜꯁꯝꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯐꯦꯛꯇराꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯦꯊꯠ ꯁꯤꯅꯣꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯐꯦꯛꯇराꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯦꯊꯠ ꯁꯦ ꯆꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯔꯒꯨꯝꯁꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯐꯦꯛꯇराꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯦꯊꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯦꯜꯁꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯦ ꯊꯥꯀꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯎꯀꯣ ꯑꯦꯜꯁꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁꯣꯔꯠꯀꯠ ꯑꯃ 12 15 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ 4 ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯅ 12 ꯆꯦꯟ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ 6ꯅ 12 ꯆꯦꯟ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯑꯦꯜꯁꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯅ ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯤꯛꯄ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯦꯜꯁꯝ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ 4ꯅ 12 ꯆꯦꯟ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ 4ꯁꯤ ꯑꯦꯜꯁꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ 12 ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯃꯤꯅ 12ꯀꯤ ꯇꯧꯖꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦꯅ ꯂꯧꯔꯅꯦꯕꯀꯣ 6ꯅ 12 ꯆꯦꯟ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ 12ꯀꯤ ꯇꯧꯕꯗ 6ꯀꯤꯁꯤ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯧꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯑꯦꯜꯁꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯣ 9ꯒ 12ꯀꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯅꯤꯌꯝ ꯑꯃ ꯇꯥꯛꯀꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ 12ꯀ 15ꯒꯤ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯌꯥꯏ 12ꯀ 15ꯒꯁꯤ ꯄꯥꯔ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯆꯥꯎꯍꯜꯂꯤ ꯂꯥꯔꯖꯔ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯦꯊꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ 12ꯀ 15ꯒꯤꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 12ꯀ 15ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯋꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ 15ꯅ ꯆꯥꯎꯗ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯎꯔꯤꯕ 15ꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯂꯥꯞ ꯊꯤꯌꯨ 15 1 ꯖ 15 15 2 ꯖ 30 15 3 ꯖ 45 ꯁꯨꯝꯅ 15ꯒꯤ ꯁꯨꯂꯥꯞꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ 12 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯕꯗꯣ ꯀꯅꯥꯗ ꯌꯥꯏ 15 1 ꯖ 15 12 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯗꯦ 15 2 ꯖ 30 12 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯦ 15 3 ꯖ 45 12 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ 15 4 ꯖ 60 12 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯇꯥꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯑꯦꯜꯁꯝꯁꯦ 60 ꯇꯥꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ 60ꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯗ ꯉꯥꯏꯔꯦ 9ꯒ 60ꯒꯤ ꯑꯦꯜꯁꯝ ꯇꯧꯔꯣ ꯀꯅꯥ ꯆꯥꯎꯍꯜꯂꯤ 60ꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯣ 60ꯒꯤ ꯁꯨꯂꯥꯞꯇ 9 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯕ ꯊꯤꯕꯤ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯅ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣꯕ 61 ꯖ 60 9 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯗꯦ 62 ꯖ 120 9 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯦ 63 ꯖ 180 9 ꯌꯦꯟ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯦ 180 ꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯗ ꯑꯟꯁꯔ ꯑꯦꯜꯁꯝꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯐꯦꯛꯇराꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯐꯦꯛꯇराꯏꯖꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯜꯁꯝ ꯃꯦꯊꯠꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ 180 ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯐꯦꯛꯇराꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯐꯦꯛꯇराꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯅꯝꯕꯔ ꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯄꯨꯔꯤꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯁꯤ 18 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ 9 ꯏꯟꯇꯨ 2 ꯏꯟꯇꯨ 10 ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ 9ꯁꯤꯗꯤ 3 ꯏꯟꯇꯨ 3 10ꯁꯤꯗꯤ 5 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯤ ꯎꯏ ꯄꯔꯐꯦꯛट स्क्वायर है करीनो चप मानब नंबर अनी पुरीनरगा तारकपदुबु कई कवेबा परफेक्ट स्क्वायर सिदा 3 अनी पुरीनब्रा परफेक्ट स्क्वायर ताब्रा 2 अनी पुरीनरदी परफेक्ट 2 अनी जिमा यावरी को जुरा सुरी को परफेक्ट स्क्वायर तारी अद 5 से मथन ngai ama wala 5 ama into toksiladi परफेक्ट स्क्वायर तादि नत्रो अद सी बाउदी परफेक्ट स्क्वायर तारमदबने हाना लेरमिजी सिदा 5 की ama wali बजे तक पुरीसिलदी परफेक्ट स्क्वायर तारमनी 5 5 सा यारद्रो तादि कना पुरीसिलदी यारेबा ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯐꯥꯎꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ 180 ꯐꯥꯎ 180 ꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯐꯥꯎꯁꯤ 180 ꯒꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ 180 ꯗ ꯀꯅꯥ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣ 5 ꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ 180 ꯗ 5 ꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯃꯥꯟꯅꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯜꯁꯝ 180 ꯁꯦ 5 ꯅ ꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯂꯗꯤ ꯄꯔꯐꯦक्ट ꯁ꯭ꯀꯣꯌꯔ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 900 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯅ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯇꯒꯤ ꯍꯣꯠꯄꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯨ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯩꯊꯣꯛ ꯂꯩꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯈꯨꯝ ꯉꯝꯕꯩ ꯆꯥꯡꯗ ꯂꯩꯌꯣ ꯌꯥꯔꯣ ꯍꯥ एल्सम हई मत तालक्तुनीको नंबर सिस्टम मथंग एल्सम आई सेप ताकनी आई सेप एल्सम से क्वेश्चन याम हंगमनीको नेक्स्ट टाइम इंजमे मथंग व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर that exactly divisible by each of these करी हाबना सिगी अठसे मैतन लोन दा हलोने ख्वाइदि पिक नेचुरल नंबर कनानी यनबा मक्कोय सिंगिने यनजाबा मक्कोय हमजनि यनजाबा ख्वाइदि पिक नेचुरल नंबर हाइजे करी हंगिन होमबा CPO 2023 की क्वेश्चन अहम खक्ता हंगी को नंबर सिस्टम दी क्वेश्चन अहम लाखी 2023 दा याम कन्ना हंगबो इदे
adus ayamana divisibility gumada base to question na to ko makoyom ni nya ba khai pipo number hai je kari hai english ta kari hai LCM duni LCM ha be tradi keno LCM hai je akon LCM har sakre ba ide mai haning da bane ba LCM je idi mai to lon khanga ninge ba LCM ha be keno A ga B ga C ga makoyom gi LCM ha di kari hai na handui no LCM ha be di multiple ha bam yaudro multiple paladi na wahi jawra na C has na common has na makoyom na hai ne ba makoyom na Yanbe aba khai pick pom number hai ni LCM metodi ko nan ai multiple ga factor ga division kano to difference ta khna multiple hai di makoi ni yanbe aba hai bane makoi yanna da common oi ba makoi omung na yanna ba hai bane ba C has na the common ni makoi omung ni yanna ba LCM jina L jina lowest makoi om ni yanbe aba khai pick pom number adudi makoi om ni yanna khai pick pom number puthu hai ni ta ko di LCM puthu hai ba ta ko ne ba ko subhana adudi makoi om LCM puthu tare reka makoyom LCM je karma method fani sida LCM method se khai lage dom ta ke ba LCM di thaina ko inta ma division method ain tau daina paring sana sum thamaga khai pi ko prime number 2 ni ba 2 ni nya ba ani yauraga ni ni mathang yarakter 3 mu to ba ta tau rom natro di haira lai ba ai tau I shape method ko LCM bu to da I shape method 96108 ai jina ID ko mai da tau ngam dui ni ko ai mentally tau ro moi hum ji 12 ne lo nya 12 ni ladi 8 9 12 8 ka 9 ka 72 ka 12 ka di 72 ga 12 point na loi bata ni e tare maram du ai ut lage ko aina kano to bui na te ko sida trick am sinari je khangbre ngo ai shape method ko ko ai shape to bi trick am jam taksil la mage sida pyramid number hom jegi ai shape habedi kari no ai shape ki lom asang meaning jam khanga se LCM gi khangi dangari natra I shape have the highest common factor adu maina hairaga di nu gyan ta ba yog de haini baina A B C makoi ahum gi I shape hairaga di ka no makoi ahum si bu ban ngani ba I shape ta na bu hai di factor yaw bani na bu ban ngani ba LCM na pan ngani ba multiple da di na pal ha ba factor da di bu ha ba adu ke dora makoi ahum bu hai ni ko bu hai je makoi ahum pu yen ba ba kai so ma sing thi ha ba ne adu ta di I shape pu to ke ta ra ga di ne difference method haibam lay baina si difference kya no 96 ka si difference है तो अब नत्रा मागी difference तो अब से माबाने की difference है तो अब नत्रा सी तारे बा difference तो अब से होमवर्क सी यंजा तो अब 8 जा 96 तो अब 9 जा 108 तो अब जा 144 यंजा रबा अभी तादी तो अब से ऐसे अदम ताजर मसाना लॉजिक अमल ले रही को सुमगा ले रहा फॉर्म नहीं को और तादी ऐसे क्या तारे हो से नाउ ऐसे क्या तारे बा ऐसे तो अब तारे को aduga ratio habis na kari no haita ga akoina number ani khak le rame na tra hom le rame makoi gi akoina ratio puthoi je chang ta ko bilu hai je I shape tu na kak na raga tara ko dune ba A habis 12 ning khalo B habis 15 ning khalo mabani ji gi ratio habis ate na te mabani gi bu yen nya ba kai so masing kana no I shape sa tri na tra mabani I shape 3 jina yen tho ga tara ko number dune ba 4:5 A ga B ga je A na 4 metan na B na 5 ne hari ne ba ko aseng bu bilu din na te ratio ji kamai dar form tore me am du dia piram number du kana yen thog ratio form tore ba I shape tu yen thog na tro adu de hoji si karai akoi I shape kya ta gre I shape ter na tro adu di si I shape ter sina modi yen thodi ratio phangani amada 1960 ladi kya phangya 1960 ladi 1960 to me ladi 8 1960 ladi 9 sina kya 12 ko adu de akoi I shape khangye ratio khangye ta di LCM amung develop to gyara ni LCM develop to gya thara gadi LCM gi formula ji khen hoi thara gadi I shape siga kana puina du hatara sida ratio da leba number si aseng mana the dana seng dra ko makoi gi oi be LCM ma di le jaram ngani ba makoi gi puthoi be LCM ji aseng be LCM na te ko akon puthoi ti pyramid number jing gi LCM ha bani hojen puthoi LCM kana ratio da sem akon semi be ratio ji LCM amne makoi hom gi LCM ji amuk tawrase 8 ka 9 ga LCM di kya ta ne thangna ba number ani gi LCM puto ka di puri nei natro 8 ka 9 LCM di 72 ra adu 72 jiga amuk 12 ka da ngai hora ba 72 ko 12 ka ge LCM puto ke 12 ni nya do 72 ja ata 72 ta zara ne sida gi tarai ba mo gi LCM je 72 jiga puri na ga da ne ba adu I shape ti kya no 12 ta gre mo LCM di kya ta 72 ta re adu di puri na ta ra pudne asem LCM do di natro adu 2 ga na lo ro adu dia 2 2 ja 4
aina sidai si noi tak pada kitang matam sang mai wani explanation to ai dinga sa mentally hot kre ko ai mentally holido aina simpha pura lek tak wari na te ba use to we are idro mental calculation si concept si aina tai ba ma mind ho laga na train story do sumana makung sing na ku class 9 abudi tala kine si asam yan tari ko myam kana ri ka hoji gyan tar sale question hangni udo hangoro aduna gyan taw do ko video se record loro hori youtube tam upload to ge ko YouTube ta so ai sa gi khara promote to zo boina ko kasim ko yadale mi myam so lan gi chaiting phang ngo ji class yaw ngam da bisin khara yaw je mu ju khara phang ja sunu ka ai di noi di mai na 100% di phangal lo sing nai do ge mu ju ta si video ding mu ju ta di ni dana maram di free ju taw go ni adu 100% free thu ki ta ga da ko kamai hing ni noi mo ma na di noi coaching lak da ko sarang hindu ni na tra ka chu ka thu ka daw ni adu ka thu pa gi leben na di tham de ya de na tra ka thu mi kong zo ko su lin ka mi ngon pi ya ko te ba ya bra okay adu lani setting phang mi myam wan of the lay thawak si try to ni myam yan dai ka competition di no wan kani ko kan hona si a number is when divided by 15 and 18 every time leaves 3 as remainder the least possible number is myam ko sigi chu aina thawri se question ju nei na bani na ne theory jam kan sangna tawr matam yam chang do re ko akwai hojik su sana ba sakada bani kidan samji lage ko number ama ka kanane ba 15 amasuk 18 na yeli khudingi kya lem he bano ha ai di concept yam na ne ko ai no jinga sai ta mi anka du ka i ku thang ne matam anka du mo solve tawre ai nga sai di talai anka du mo solve tawre lai thu ga hangba ya ba kasin ku ya ai pallaga ta mane ba amai ta di question ma ta khu du matam yam lawe ba adu na tabi da hojik kin only answer je ga hara hara ma khar thu ya bring ji ko hara ba yo 15 amasuk 18 ni yeli khudingi kya lem bano adudi 15 yen medasu kya lemba 18 yen medasu kya lemba yes si 18 yen jaba number kana yen jani 9 yen jara moidro 18 yen meda kya lemba bo jikida 3 lemba adudi 18 yen jana number di 9 yen jani herba natru adadi 18 yen ba yaba number si 9 yen jani here 18 yen meda 3 lemba habe si 9 yen medasu kya lemba ni yes 9 yen meda 3 lemba number thiro option 3 option da tawdu se 9 yen meda 3 lemba thiro 83 in 9 mada kya notation this no 9 mada ari ma putu puti ke do ba number ama khak 9 mada kaya lem ge have kana da depend away magi di sing du tisnaraga tarai bu di ngo ba 9 ja ma sing da gi ani ka hen ga do nem natro 8 ka 3 ga di kya no 11 natro 11 jin 9 ja ma sing da ani ka ele du 2 lem ma ne 9 ga da ya roi ka 3 lem thi du ne ko di sidi 4 da wang ga 3 4 9 ma si 4 lem ma ne yadre ko 9 ga 3 ga di 3 ga 9 ga di 39 9 ga 3 lemon si man sa oi be chance le re si ju 9 ga 3 ga 9 ga 3 lemon si ani si mun na sa oi ni but 15 yen ma da su kya lem ni hari 39 je 15 yen ga 3 lemon amra namde obviously the answer is D ira line answer D matam yam sangnar sumana second manga du lo bia bang ko oi ko question du de da na sa adu ni CPU ge sai ga du kiru no dike du kiru no ni mo male magi number format to back tor ke ko question hanga mena sida ta du number se 15 amasum 18 na 15 ga 18 ga ne yan bada remainder 3 3 lemba have number se number sungma number makhal je adu ke matik lai ne concept holo haraga dismana makoi ne yan bada 15 18 ga ne bada 3 lemba number se masing thingam na lebe sungma number gi mawong je adu khwai di pipa puthu have ni ke number je kamai dau ni ba number format se smile lai ni ko 15 ga 18 ga ne ma da 3 lem natra 15 ga 18 ga gi LCM do awani LCM je LCM ji gi sulap ai tare sulap ai n puri n ji nesre number ni 1 2 3 4 ne ko 6 ki sulap ai de ko kamai ne 6n hani yo n ji na 1 de hogu da ba 1 dai sum loi banai da sum sakki da ba n 1 oi kan da 6 1 ja 6 n 2 oi kan da 6 2 ja 12 n 3 oi kan 6 3 18 sulap i bu gi mong ni ko adudi ai no se aji makoi gi LCM puthoni makoi LCM gi sulam ne en haji en ji 1 de horo loi banai da ko chatu ni ba ko makoi LCM aduda akona 3 lemon ni habani karati sin ba 3 ti sin ne ba yare smile lakani number mo je adudi 15 gi 18 gi LCM de kya tare ba 90 tarani adudi number je kya 90 lani aduga moi n puri nem natro 90n plus 3 aduda one quite people number low have natro
least possible number quite people to pay our number the haramin in the matam super the one lower name. 90 into 1 plus 3, 93. My whole question ma'am may two hambus yariba. 15 numbers 18 and bada 3 lemba quite people number habagi mahuta. Quite people 3 digit number, quite people 4 digit number, quite is over 5 digit number, quite is over 4 digit number harako yariba. Adukan the end will lose the new go. Tonga theory laser edugidi. Life life phone quite so Makasam the granny having something to go. See the number of factors of 196 which are divisible by 4. Kariamano 196 ki kari 196 ki factors in the 4 na yenaba. See the lidro 196 be yenaba number mayam ne ramganeba. Other 4 yenaba kaya auge have never. Machine casugi have never. Very easy. Nana 196 ki factor thibe mong du kaino. Puri raga 196 tabi thuktu na tro. So mind torosi hai. Ko direct thirasu ai. Adagi prime factor as a method hada musu lady ko. Adu siman direct thigesu are. Sum thibda 2 ne ladi 90 ga 3 henjabra yadre 4 ne yabra yai ka 4 ne ladi mari me tatu kuthatu mari panaba. Adu 196 4 yanja ani su jingre ko number athaidi sum thibde matam sanga pi ai dana sumaina makata na thibe ai ba ko kana 5 yadre 6 potential yawgro me 7 yar mani 7 yeladi tare ani tramni fitro tare nipan kasura suraba mathon ni nipan yabra yadre mapan yabra yadre tara yadre taram thoi train thoi trom do tramni tram tot yadre tam kun korean taya yari taramari yabra tare yabra tramni yaramani taramani yare taramari ama taramari yang kaitu tramni hanjila disi samana be oxila dilu are adu tadi kasure number ama ani suraba sure ka luare adu tadi this is answer direct thibe moni pram bhetere sangidu leidi lei taro ye ko yang kana de matam sangduk tori live bro 196 pu yena ba number mayam le ramgani my factor putok pi thong du sini dana ai 14 the left crazy maram khangi ko repeat tawra di to haibu adu tadi sidagi 4 yena ba number thi do posidi ira live thaboni mi loi thaine adu da satra khara calculation son ba toina practice tawdo mina di ko adum ludini lai re haji ko okay. Find the sum of the numbers between 550 and 700 such that when they are divided by 12, 16 and 24 leave remainder 5 in its case. Kari have no questions here. 550 amasung 700 Martha level. Find the sum of numbers between 500 and 700 such that when they are divided by 12, 16 amasung 24 and mother remainder kya kalemba. 5 lemasung numbers kya no. Sima kitang thibam sange kitang sina khara medium type orani kyam kana lu bana tragus ko yengo ngasai na habado 15 18 ngene amada 3 lemon amazi kamai le have from eto ha kamai le hagi mamani LCM duda ngasai 5 3 thing mi to gidai na LCM sulata number form is kamai to ni muna 12 ka 16 ga 12 ka 16 ga aman kana 24 ma khoi ni yen mada ke do ba 12 ka 16 ga 24 ma khoi ni yen mada ke le mai bano ha remainder 5 le ham na tro au ta ma khoi hom gi LCM do ma khoi hom gi LCM do ke do tare ma khoi LCM do gi sulap hai tare ko yen adu plus remainder 5 le 5 number form to sine ko number form to yaning brain hai ja 12 16 amasung 24 ne yen mada 5 lember number ja si mong da lai ne ba makoi hongi LCM di ka tara LCM thun butong amra thun butong amni 48 24 ne jenya 48 tara adu number ji ka mala ni 48 n plus kya 5 la ni smana number mong ji adu mana haji number ji kya muk lai mari lem dina manga le dir thidri ko number ji kana kana ma lai bano ai du je 550 ga 700 marak lai du ne ba adu di 550 dagi kitang sakut pa ma hana thigi ji kya salaga ne ani se moi LCM 48 ne pet yen thosi da 48 na ma yen thos sora ko lamsam to angka ji thuge haraga di ko ai khari speed ta ke ko 48 sina 550 di yen tho 550 ji da 48 ne pet yen tho ko kya sa pe am to roughly 1 chale ko 48 kya le me 70 la ba adu di
70 होइदी अमुक 1 जत्रा 12 लानी 11 tar walan be yadi sumbro roughly to basi 40 an sian matam tham 17 di sapam thoe to bodu 12 to 11 sapam thoe ba 11 saladi watu ni me lemon be yadi help to du maram di 550 gi mamang da lebi 550 di khidang hengat ka dau ne ba number adu di kya salani ba 12 sa en ji kya orani yes en to orani adu en ji to oi bam le ni ko en ji to oi ngana ma le roidra number amadi kana ta ni 48 into 12 kari number amadu di n 12 oi kana 48 into 12 plus 5 amala ba number ama phangi ko number je kya leibinu khangdri ko kya leidu male muna taji ko si yes option 3 ku khara sana dra dang ka thur roi ba muna taro ko suma number je 48 ka 12 ka puri nar 5 tin ba je ke dore 550 de gi khajitang hendu na tro adu suma number ji makal kya phangni mari phangadra hum phangadra 550 de khidang chaw hen ba number 600 me le reng khalo ba adu ma number hum buladi kya le ra 600 hum di kya na 1800 me le roidro sumra mari pun dokra di 2000 langra ni yaro ko mari di suro sin aina hum di suni sin number ji yani mari na ja to ko ga nam le ra adu di horen plus number ahum du ni tisna du na tro find the sum I did in a full avenue number of a top number of Maduna Ena, Tap Wigre, the Ena 13 Wigam Lawadra. So, my number for me to see cities in the Dia Debuka. Matan Amanakana 48 into 14 plus 5. Matan Amagam Lakomatam the Dishin and he has a connection of Udro. We were there. I see me as you see 515 never say. Si 12 second 550 de kitang henga porum de 550 de gina kana ba marang le baba 7 marang le si 550 de kitang hen number ne ba 550 de kitang yo 550 de kitang hen ba number 550 ni lo ro ma ahum pul de kya tha kya ma traunga ta tuk sile dra mari pul de kya tha ki mari impuri ramadi mari sono mari manga kun hendro dum yar mari di sura moro have si madi obviously summa si mind khara sana ga dong ni me ta de number hom je ka to wera ni have ni lo wera saman thi ga to ti sinaga da bu wali ba adu tisnadri ngai da option chim to ne ba noi tak pai khar kuiri ni ko si am thuna sumba kok si khar linga ga di thu om ngai ko yango sida sa option chik to dui ne ba no sidam pusila ga ko sida 5 noi na pak tro 5 se character sila plus 15 la ne ko re 48 ka 12 ka puina dina tra adu di kamal lo ga 48 kamal lo ga tra Hello? Huh? Oh, 5 ne. Silai. Yare ko se. Si ta de se anka ji ko ibuto. Si thu no hot kara ga di samya bam dile 48 mung modam ni si step se. 48 kam lo di 12 13 14 la ni adu ga hori 15 adu di 3 na ansa je 3 ni nya bana mathiu. Eko 3 ni nabra 9 15 ni eko 48 kam lower ni ko si or si 48 kam lo ya dro 48 kam lo di sida 12 thora dro plus kari ha sida 13 5 si orin up to kisne plus kari 14 aduga last plus har 5 ohm lok si lok 5 ohm lok tisna di 15 la odro samai la kan hamni da adu ka 13 ga 14 tisna di tara kun kuntra ga mari kuntra panadra adu answer ji 48 into 39 plus kya 15 option tick kuma tawro yani ni pan ma pangadi drain toy adu dama tu na loira ni ko adu 5 ko di 7 loiba sa ta ni ko san mo thalo 7 na loiba sa ta ra ni ko sia si number ji 7 na loiba ta roidro 7 na loiba ji marak ta muk 3 na ji nya ne hare 3 nya bra trom do tram ni kuni toy adu option number b thar kaji to je sam ko asian ka jam khidang calculate khidang di wei ko samang ambre ngo yare samai to hol sino ko ai ko video na upload to ni ko mathang di if 9 digit number this is divisible by kanana 36 what is the value of this for the smallest possible value of y ki quite people value lo ham na to ida ai ja 9 digit number ji ke do hai no 36 ne nya ham na tro aduga mana ha si value putho for the smallest possible value kana y gi
5 पिको value लो हम नत्रा given that x and y are करी x को y गजी नेचुरल नंबर होएगा तब कदो है ना yes इंजुका सीखे listen carefully losin lasi tawru mina ko sida haije machine number kana ne ba 36 ni yanja hamna tro 36 ni yanja ai adu ke do ba what is the value of this for the smallest possible below y gi di y below is quite people khalla lo hari mana 36 ni yanja ba number kana yanja ni ba 9 ga 4 ga 36 ni yanja number se 9 ga 4 ni yanja ni hare ko ata si number se 4 ni yanja ge haradi si 4 ni yanja ge haradi ke doctor hai si last two this 4 ni yanja du na tro adu di y is na quite people number 1 lo si lo 14 4 ni yanja bra ya de 2 lo kan ya bra y below si 2 lo kan ya re ba ko y below kya phange ko ja 2 phangre okay below phangre hoji ti ke do ra 4 ni yanja re ko amuk 9 ni yanja ba target to si 9 ni yanja mai this thing sum to we da na this thing sum to ro 7 2 ga 9 tare lo to kro ko ek 4 ga di ek 4 ga di ek wang ga lo to kro 9 ta ba ni na ko 4 ga thi di 7 tar ba 7 y value kya no 2 lo to kro kana le ore 4 ga 4 ga na yes ka ne 4 ga yes ka tisna du ne ba se le du si ta di x ka na or kan ya ni sa ka or kan ya ni therefore x value phange x value se koi sumai to don phange myam gyan tari ko se x 5 phange ta di man ho ji puthwa ji value kya no answer ja x by y हम न tro x by y di क्या तारा 5 by 2 minus y by x id 2 by 5 सिगी value पुथु हम न tro अदुदि मखा दि ते लानी मा को मंगा minus मरी 21 by 10 10 अदुदि 10 2 थुंगे 1 whole 10 very easy way बसी क्वेश्चन नि मुन पाउ खतंग सांगलप तबु सिदा नय दु न खलु न अरे का apa atang the number this is divisible by 23 and if the digits are rearranged in descending order kari habana si number 23 and jaiba this in descending order the aso so boda mang thar iro adu ta di n 5 times of 13 13 gi saruk manga habdi 13 5 sa kya no 5 times of 13 adi 13 5 sa kya no 65 ne is subtracted from the new number anobo semi number degi sman khaidu semi then another number do resultant number will be divisible by kana yenya degi haidi si number is descending order de kana la ne aso so bana han ro 8 5 3 2 1 0 na tro adu semi number is degi kana khadu tu ba and 5 times of 13 is subtracted 16 13 gi 5 times 65 khadu nem na tro si 65 khadu di number du 5 na dum loi duri bra 5 loi number di 5 na dum yenya ne very easy 2 second 3 second yang gane so me ko sa okay what are the values of r and m respectively if the given number is perfectly divisible by 16 and 11 si ani se kana ni nya ba 16 amasung 11 ne yen jai ba ata di mana hai ke no r m ga value do matang sina kana kana no ha bane ko 16 yen jam na tro 16 yen ja ba ma gi last gi 4 digits se 16 yen number ji kana no yen ja ne 4 no yen ja bam thok tro 16 yen ja number je 4 no yen ja ne ba ko ata si number je 4 yen ja do na tro 4 yen ja gi di m ji kya or dia ne m gi value se r gi m gi value na ta ma piri ja adu m ji 6 ko ya bro 66 ya bro si la la ni m ji 5 or 56 ya bro si ya dro m 5 or bi ai m 5 or bi ai m 76 or dia gadar se यार ऑप्शन नंबर डी लाले ए लाले सुमब्रो एंग की वैल्यू 6 ओबे आरो 7 ओबे आरो मरम दी 4 एन जारो बको 16 एन जा नंबर 4 एन जा दुन ट्रू यार अद ऑप्शन क्या दंगा हरे कोन ले हरि जा ओनली ऑप्शन 2 आर पॉसिबल ना याब्रा अद थीरो ओजी 11 एन जा बनि न पाला के आर गेम थीरनि से हां थीरसिने से अद दे नंबर से के न थी दो से बजे अदि ना 11 एन जा बनि उमदि के दो से तोरो कमाय तो बसे हां among kala sa tane sa 11 ni nabi to rosi 3 ga r ga 5 ga 3 ga m ki value kya lag ra m ki value se oi bya ba je 5 na m value se 5 lo ro ni ham na tro
adu toro adu kya tara 3 ne r ji kalamo 3 5 ka di 8 8 se badi 11 11 5 badi 16 group ma 16 lere mathang gi di 3 0 0 0 kya 6 adu di 3 4 ga 0 ga di 4 4 the 6 sabjila kya ra ha asa r ji sida r ji yaugi da sum sa ta asa gi si group si 3 ga r yaugi di sinaba 3 5 8 11 11 da m ni bilu 5 16 plus r ne ma sa gi kambu sina adu ki group ki tisna base kari 4 ga 0 4 la ra 0 le ra si ju 4 6 sabjila 10 na tra 11 yan ja gi hadi mama ni je ke dauta ra mabani ki difference ke ata ta 11 yan ja du na tra adu di r ji kya war kan dia ni r bilu sem te ho si ni do sa ho du na tra 5 oi bani da r bilu 7 oi re khalo oi di r bilu 7 oi di 21 dar ba 23 ten khai do di 13 ya roi ka r bilu sina 5 war kan di 21 ya re ko adu di option number c is the answer c is the answer r bilu sina 5 oi tara ga di 21 tara ne basi 21 ga sigi tieng difference horen 11 ta ne 11 yen jare sumana like cpu je thaning ak pros mana live ju da thaning ya ye loi driba loi do jawri ne ibo to che la result to single akhapi meter en do shortcut anobam butoi ko akhapi shortcut aina ko khapsil la je di sina bas ke do ba 132 yen jam na tro adu di very easy nan pan mam ya ko sijil do job do 132 yen bas kana yen ja ne ba 11 enda 11 ta ko na tro 10 yen ja ba di 11 ga 10 yen ja ba di 3 ga 4 ga na tro adu di 132 yen ja number 3 masu 4 na amasung 11 yen ja ne ba ma his ke no if the number this is divisible by this p gi bilu puto na tro p gi bilu puto to re 4 yen ja du na tro 30 시대지 p 는 4 로 34 yen ja ga dra yaro 2 ro di yen ja re ko 3 ro di ya ga dra sha yaro ko 6 ro di 36 yen ja bra 6 ro di yen ja ji di 36 ro ga ne hai di p gi bilu se o ya ba se 2 ga 6 ka ni si o ya ba ko ya ba adu nga sa gi ma 3 ni yen ja ba check to ga na ma ani ji manu de karam lo ya gi ji ko 3 yen ja ba gi di ka cross 6 3 yen ka ko ka pi to ro auta di 2 dem ya ro 6 adi 3 yen ja ba gi yen ka dem 6 da ka wari adu the answer is option number d si aro ko very easy lai lai ko jai bang ko ji ko si ain ara ba khang pe wari su na te go si cgl gi cpu gi ma gi hang gi bu question jo ai loi collection to ro ga to ja bane ba ya da ba ja loi dore mari khai ta dri loi lage if the number this is hang mani de re ko kana yen ja na both 3 and the then in the 100 and the 10 place the non-zero digits are respectively 0 na ta this in kana no 4 7 6 si ani ne ba si ani le du number sin kana kana no si ne ba number di kana yen ja ba 3 masu 11 yen ja na tro ata di eng aji check to ri ko 3 yen ja ba check to ga di si tis no ro tara ga kya sara ja tara 3 surba 30 tare ko ani sabsilo 2 ga 3 ga sabsilo de 30 to 2 3 5 ga sabsilo kya tara si kya tara ge mari ga tara 30 na to sia moi tis nanga 17 tare 17 da sigi di e ga ani sabsilo di 522 yen ja bro thina ya de option number yen sawer ro 3 ga 2 ga sabsilo kya tara 5 ya di samane ko 22 ta dini na 5 ke ek sabsilo di 5 ke ek di kya no 11 na tro si ani 5 ke 11 11 ga 17 ga di kya tara क्या नो 30 तब 17 5 के 1 के दिया हफ्ते लगे क्या नो हां ओ 5 के 13 को 11 नहीं खल्लो रे ना 13 के 17 30 दिया रे को अद आंसर जी से नहीं समझ ले रे को तो वो 11 ये ना बे चेक तोरगा असेंग मुदु खंगानी 11 ये ना बे चेक तुम तो से अदि अखोइना ऑप्शन नंबर सी जी पुट तोसिलो नंबर ले मी 4 7 6 नत्रो हांगी बनी दो ऑप्शन नंबर सी की 5 के 1 के मेंसिलो थंना थंना ना si ahang mani do option number 6 si men sila jeba adu 11 yen jaw sik toro yaram madi man sa yaram de option number di hola ni ko sumadro mari ga taru ka tara 35 tarek manga ga di 33 ga si difference adre ko si ji la na di yeng udro se har yeng chana pang ta na mana chan sa udro le to ma sudri to hitri ko ma ga tin ge sudi thani ga ina ta pa sum nungai khalei bu ko here ko
9 digit number se kana yan jaiba 80 ani yan. What is the value of this for the smallest value of y value masai y value sim tawro lesin je hina last way rase mem ko ai noi da han haiba ma suma kuram te yung noi sumi sum dem da ngon haina sine number system je agi percent chau jaraga so hojikan da karam question focus tawra hangi SSC gi ti sessional lobe exam jida divisibility remainder ga habane ba divisibility na top te leiri ba adu so most of 90% ni mana hang leire question mayam hangi manung 90 di sa manung 90 di mangon di ge challe question ji divisibility ma thang ji sugaina hero ar makte remainder thele ko CGL ngi na kan da khangi da na ka mai tawda na bekpa do karam da focus to duine do khangwa adubu sikak ta hangi sikak ta pani hebdi yade ba maram di atoba jaga di question hangjila di noi long duine exam na tra okay last try 9 digit number je ke do ba kana yan jare ba eti ani yan jare what is the value of this for the smallest value y value is smallest low we atra eti ani yan ba kana yan ba et amasong 11 yan du na tra any nya ba ji kana ji nya ne phone nya du na tro ta di sin number je y ge 8 kan loib na tro y ge 8 ka je y bi lu khat bi pas kana wa 2 or dia dra to itian phone nya de na 1 oi gan dia de ko therefore y bi lu kya phang ya khai people number 2 lo dia mani adi am kan odi any ma da di 2 am ting ji ko 2 2 8 tare ba si 2 2 8 or any ngan da di ni pa na ni tra 2 phuni ba nya di ne ma n n number si phone se jani n n number ko phone n number khudi mak n n jani have the leite ba aduna si y si 2 ba de ko adagi y ni 3 wa kan da di ta 2 adudi 70 ja de ko 4 wa kan da di yare y si 4 wa kan ya dro y si 4 wa ni mem ko y ni 4 wa gadi kya tare se si last ki kya tha ni y 4 wa di 2 4 8 n n jadra adudi y bilu kya lo re ko ja 4 lo re ba okay y bilu 4 lo re adu kai nom putok te ja s ki putok tri dana har be number ji kana na di ni ai ba 11 n jabe ni to 9 7 8 4 5 6 2 y mo ta ko ji 4 lo re adudi group semi to ro ji 9 ga x ka 5 ka 2 ga 8 ka tisnaro 9 tara mari tatu kun mari plus x amadana kya x ke 4 ga 6 ka 5 ga 4 ga natra tara ma thoi ko tratet kuma thoi aman kuma thoi ad ani ki difference man handu natra x kya war diya x difference man han man natra ga 11 tan ga do natra x ne kya kan diya ba 8 tar di 32 tar ba x bilu si 8 were khalo di 32 tare 32 dagi 21 khadu di kya tare 11 difference 11 tangam dro 11 yen jare ko adu di kana akoi ji x na 8 lori ba se akoi accept tore adu di x na 8 lore y na 4 were adu di x square y square putu ye x square di kya tare 8 square y square di kya na 4 square natra natro 64 ga kya ga 16 ga disina ne adu di kya ha 80 dabra this is answer option d am laira mene tawning badi ma'am lai ri adu chatra singna sudi tharo har mena matang sida sin thare dana ani loksin knowledge loksin ga da bajin na wara adi kari pale hanjil ruju khana na to ma'am adur se lusil ju ko